Jo, kje ste, čmorlički? Evo, kdo gane, kje sem? A se komu sanja? Najbrž do zdaj leži. Evo, moj cilj je priti kaj gor, tukaj gor. Tako da, bomo videli. Zdaj, tale video je kao neki uvod v jutrišnji video, ki bo sledil. In sicer bo malo update v našo mining farmo. Da malo povem, kva se kaj dogaja, kakšen je kaj zaslužek. Če imamo kakšno dobro priložnost za tradati. Tako, čisto easy. Danes je bilo pa treba iti na eno šetnjo, da se malo zbistrimo. Teden je bil delaven. Po 10 mesecih sem se vrnil nazaj na šiht, tako da je kar luštan. Je pa fajn, da cajt mine. Malo denarja pade, več se lahko v kripto vloži, a ne. Tako da je prav top shit. Zdaj, malo me zanima, kaj si vi mislite o tem FUD-u, ki prihaja iz Kitajske, Japonske, Azije. Te lojze, ti stari, že 150-krat banajo kripto. Zdaj me zanima, koliko to kaj na vas vpliva. A ste kaj prodali? A ste vzeli kakšne zaslužke, profit, ali ste pač sam še bajali the deep, a ne? Ja, meni se zdi, da je pač zdaj cajt, da vržemo noter še kakšen evrček, 2, 3, ker itak neizbežno je, stari moj, pač kripto. Fuck it, lej, stari. Jaz mislim, da sploh ni druge opcije, glede na to, kva se vse dogaja po tem svetu. S to korono, s tem PCT-jem, s temi cepljeni, s temi debili, ki imajo ful enega keša. Ful mi gre na živce. Tako da jaz itak mislim, digitalizacija, stari, glej, kripto. Kripto, tradanje, forex, tradat, naučiti se brati grafe, dati noter nekaj keša, razkerati nekaj keša, posledično valjda tudi zgubiti nekaj keša, ker preden se vse to naučiš, in real market, itak najprej zgubiš nekaj keša. Sej ni druge, drugače itak ne gre. Ampak, a ne, ko enkrat rataš malo profitabilen, ko ti enkrat uspe, ko skapčiš zadeve, pol se itak, vse se ti povrne nazaj. Tako res. Zdaj, če imaš malo discipline, pa da imaš neki knowledge, da imaš ta prav knowledge, da si odkril za sebe, kaj tebi najbolj deluje, ker jaz sem toliko enih videov pogledal in vsi pravijo, ja, vsak mora za sebe ugotoviti, kaj njemu najbolj paše. Ne mene posnemati, ampak rabiš svoj style, rabiš ono, kar te paše. Ej, to je fucking res. Toliko sem enih traderjev dobrih čekeril, pa vse pa. Sej od vsakega nekaj pobereš, ampak na koncu dobiš nek svoj stil, kako te paše način tradanja. In ko te enkrat to zahakla, ko enkrat ne pretiravaš z zneskom, ki gre noter, recimo govorim bolj za forex, ker forex bolj tradam, kripto mi je bolj, da vlagam noter, da majnamo, pa da hodlam, a ne to. Forex pa tradam, tako da če bo kdaj koga zanimalo za forex, kako se gre, bom tudi kaj objavljal na tem kanalu. Vem, da je kao kriptomun, ampak lej, fuck it, lahko dam noter krčam, a ne, vidiš, da sem v gorah pismo. Tako da, jaz bom sam rekel, denar se da zaslužiti, tako da glava peče. Zato pa, takole greš malo v gore, se malo sprostiš, včasih moraš iti sam. Zato da, evo, kje ste, da se malo sprostiš, da malo razmisliš v stvareh. Evo, tle gor na ta zvok še malo je, ne vem koliko, evo, zdajle sem, takole, če pogledamo. Se kaj vidi, evo, takole, kaj pa višina. Čak samo malo. Evo, trenutno smo na, daj, še pokazal, 1828. Takole, a ne, 1:25 pa že hodam. Daj, noče to nekaj, čak samo malo. Evo, veš kaj, na white imam naštiman. Daj mi to zdaj. Kjeri posnetki, jaz sem majstor. Evo, še kaj vidi.
Takole. Evo. The shit. Tako da, kele gor gremo čekirat. Bomo dali nazaj na white, da se kaj vidi. Eni hodijo po cest. Fakt, cesta, stari, mi gremo vedno po drugi poti. Kva nam bojo govorili, kje moram hoditi, stari. Jaz bom šel zdaj kle, bom pa tamle dol desno zavil, pa bom šel gor po unih rivi, ne po tej potki, jebeš ti to, stari, mi smo kriptomajstri, gremo mi čez. Fakt, daj čit, stari momci, vidimo se.